PNPP kidai kiba specialize ban penbit beriu jisu tenat kidai ki specialist ban penbit beriu te hadu kini ki kendiat sengi ki balade pro kadang long hi kumsa tambah kidang atsyu sa kendiat ndai tak penbit beriu ki ong tit beriu nalor ba penbit hanabat ka tit ru. So रुको जरा सबर करो Shua ki election lada kisah teruasan kulur. Kadang ini kemak yang boleh untuk mengusulkan mengusulkan ngaruh pengusulan dan tipikal offer yang asal kulur. Baygan. Tapi हम जान kalau ai kabut ke jompi akatur jom kakot don kakot hangne silang mat lau tangawai budang jom kesoti mi ulotos mi ke BJP kata kabut kan ne hi jon ya kasyap akatur jom kakot bat kata kabut kan salik sa ke BJP de hangne bakatin kasih ke ong don kisuri ke batuk si lambra ke BJP ngaon kadai kesuri bakatin kasih ke ong don kisuri ke batuk si lambra. A few moments later. Nalor jom kita sa kiskin by day mas education, health. Kuya macam mana bayang bentar siang ni ulah sawan terus bisa. Hau kau jauh MLA, ulah petno, naga konsensi jonga, lagi election krem borok pikir. Bangalan yale no naga seng NPP, abu kecingkeli. Kumno naik kesan dia ke NPP, kumno yale naga NPP. Naik pai bayi ngam krek bandi. Jadi pemba ada konsensus. Iway ijau ikong ampren idei isla di bayau. Mereka ni sakit ni je pindah. Kali yang mereka bagi pi kalau kini. Asalnya kini sorkar nama kecintu. Kalau syakai kali kita doyong kiong baom ngimpelaj doyong mentang. Ngimsya bangkai doyong ngari boy ngadon lagi hajar teligi kerok kia jadi simen. Abu kecingkeli. Kumno naik kesan dia ke NPP, kumno nyala ke NPP buat ke UDP. Dan nyala ke NPP nama baca Amit Indonesia surah. Naik pai bayi ngam krek bandi jadi pemba ada konsensus. A few moments later. Flashback. Mereka ni sakit ni je pindah. Nyala ke NPP nama baca Amit Indonesia surah. Kebomlah bang. Banten kami banten rumah dengan minggu ini mantus ni. Ring, rakit mobile, ring makin kamsuk. Di mana mobile semua menarik makan, jual makan air ini jadi geram. Wan hadir tabut yang sewan biang dan geram lain berjaya betul. Bahaya pada sakit bagi kau keluar. Hauta. Dan Henry kalau ngepi kapisan kalau bon balak ke Bangalui. Henry ngajen sekarang Allah. Balik kita di Bandar di Kapurong, jauh-jauh. Dah wan hadir tabut yang sewan biang dan geram lain berjaya betul. Bahaya pada sakit bagi kau keluar. Hauta. Dan Henry kalau ngepi kapisan kalau bon balak ke Bangalui. Henry ngajen sekarang Allah. Balik kita di Bandar di Kapurong, jauh-jauh. Oh my God! Wow! Few moments later. Berdoa kalau makin pli sakat, pin pli kikuk takut.
A few moments later. Bak prestun ulaong bola penap kwai slemha kaddu dat the shisha bat rungkuluk hasem NPP. South Santali ki seng sang himasima kilawan kro yang hado khat sal tarik udi sembang kidang don ki parti ki bon kro yang umdai basuan khot kum tu bat ki jing pen be na trai ba bantai dor in pen scam ladang ong manga ki nong trai ba roni lo pen he daki kelur ki terba iba bantai dor in pen scam baka NPP ka terwa hado sang kelor ya iba bantai dor lendo MLA na po mau kontrol bandrung sa ke NPP kaju kajing terwa yana bong e na bong e 5 minutes later. Flashback. Kita boleh bakeren mga, kaya bakeren kita beri berjuang sa NPP. Tishwaki election, ladaki siya teruasan kulur. Swaban job. Swaban dia. Kami nak kesentur kita. NPP kena offer dengan sangkul. Maka NPP ka terwa hado sangklor ya iba mantai dor lendo MLA na po mau kontrol bandrung sa ke NPP kaju kajing terwa yana bong e wan hari na bot tin sawan biang ban kira lain betul betul bahaya pada sakit lagi kau kulur haupa Uli macam semangat bayar bentar sia miru ulah sawan terwa bisa. Hau kwa jo MLA ulah petno naga konstitusi jonga lalu election krem borok pikir. Bangangan yele no naga seng NPP abu kejingkeli. Kumno na mekkesan ya ke NPP. Kumno na yele naga NPP. Kata ba syuang di begitu. Kini gitu di baam kilarum. Dia kata ke baki ang kumno ki ong kumno impet kang baki lak keren di. Kilak keren. Apa kini gili dah. Bini away kalau bah ki bak keren gili dah. Ni haban pensngap. Otherwise they are not leader. Exactly. Habang ilak kam ya abang ilak nyawi kim ki leader. Every word ka baki keren it should carry weight. Otherwise they are not fit to be called leaders also. Sure. Okay. Dia habak gila keren buta ki yong bakal terwah nga san klod hendingong em. Tingam tingam tip show hadi dua job tidur juga. Mereka kata ke hakato ko por baki kim kita kinda arum ki yogat no kali sa kata. Em ya kata si kelong Kepi ke wigala benong ke kata por patrung. Nginep siya yu bunsuan tlebe chane klub don jigut. Abang ipa yu dali ngin om kelet lepan nang te dali. Lep kubi yang te dali. Bat ulong ru kum uta usre ujurong kti. क्या बोला तूने? Om kelet lepan nang te dali. Lep kubi yang te dali. Bat ane peladep di wan mak syadi. KKS kumbang along mentan hakmat kayu iba kalong kabasisya baladai ban pej beni abiang ya kasti reservation policy kabalawan ra nadu Januari khat kana spaan ya phoar kelas lempalat kajing no siliang hakanu kuno berkam kalau long kajing du yekitu ki judge benreu ki basya kata na kajing bampiang kane ka policy tikumta kala dai sisa kapor ban pej beni abiang kajing kersan jongi yau ba adan kalau kajing kersan ya kajing dawa ban pej benia ya reservation policy mar kajing kersan jongi kalau ya kajing don kamban penthamalan ban pej benia ya reservation policy. A few moments later. Baro ki MP ki bakren na parliament lani ki bang yong mangi to kren na parliament ki panjing tho no president jong ka kasi auto society
Andalai ki jing tho klem nang ban penenkam namar tieng yo don ke jing bakla